Ano? Baru di private unit professional nga kamalat su yang mau kiri rumah banyak keren masuk sidet yo kaslet yo kamit pekindet ngas ngoban panap ia pi lang yo bentajong kanega skim SRWP skim kadau kaba ngawala trace kombat puyo no ia pi handai na kadau jong une covid nginamla bangle AA mundai na ngaslam mga kaslam nadu kasokarbu pekindiat nisno dan dok ba kani kamairang blok kabang hak kamairang blok di don santeliki sur bangi layo troy kani kapisa kani kamau tagasan blok ngampat yosam nomor ngampat yo ia kapisa adu mentak na kadau kajing syak transformer video jong motor sunblock barbarok kiskim slong skim tauru mendon basan su ia kecek dengan pendak panwana ia video bertemai tambah umpat yo ekoda debi nang dongdok nama ngalah nang samno nama ngasutu bakapur galaslam balak tentang hanya bersuatu kita skim baru jelas sakut lu skim kemang ada bangsa mentau senang arajar ar dan don hadu sauteli kijinsa katin ibadah menguatin dan don saasin cisin nginsam sospa iye sa cisin nginsam praspa iye kat aspa kilong iye kabangan sa ay biyang yakitin kin sayo hawle usnan mamatay nanda itong padayo ya kaskim SRWP skim power skim MLA kadang sa asin bangjit yipi kawai menta niladap yo ikoda na dong sedong kasak bang pembiang kot pembiang selama ni bobrok anda niladap pembiang ngakrah kabakut jong ni mak benar Unaiman baru di primary kihat isyong biang menyegit biang keskim bangsa kawai keskim ngakrah apna September biang on sajid biang ya gini keskim katsana jalane niajar katba nia aye kauda behande ngasloban ong hikat ne piaton apabila iyo kintan pun nangkong taong hol kala iyo yi dengan iyo nama ki presiden sekretari gila China kapapun bagi kenal mendawa ki sekretari ki presiden sun gila China tengah percaya lagi baong day bagi gila China bagas kim kayo man lausnan tengah amal kat bayo dia tu rak yang kena kubur baong MLA nongsiej kemak gedar rahmat jongi perba jar ubaladan hakalis ubala heput yang arga aragar kapra barro on yolu untai kau weiru kalung yin ba kakan bu sibu nuksa hakasidang umpit benter Lada apa senang marah kan dia bagi tu kita dunia kita akan list jom ke parti asal betul kita bukan rapoye kita nak nyapoye sipoye kimyo nuksa mereka kita rapoye kanya nyapoye sipoye kimyo ngakai Presiden sekretari kenapa parti ini makin like krok like kejar ya gitu sepuluh dulu kalau kepada itu kata makin fighting batinnya kita yang kita angro kisloran bak pilih sini baru raya menerima lain mengingin dia Daya
panggilan ada nyiki. Pada dia yang aku sebut, babarok kelayo, tang yang aku jet, ngasno bangayam. Kapau pagi ipeng yang mereka balik kemana yo? Baklada kinuan kro election yang assistant ngansong tang sikente. Ketua adalah parti yang anda pinut dan bentuk yang amarwe. Kataru bidang nuk noya ketiang arjang puai. Padahal dia yang pinta hisnau no bidang yang kecil. Dan laga pinau dan kecisuran. Kajingpynshai ki bajar keberatan ng list yang kapati unity nga alo. Tungtong pagdang dan sukang dia katang ngelusna. Dia ini punya skill bara-bara ke ngayon ada ng list kapati. Ngatami bro. Mula penentang nga. Nalaong niya po ito semua ita. Kamong rao. Ikaw maka. Kung kita pati ingin namin snapek. Nasanya di Presiden Sekretari haka Executive Committee jo kano ka Prime Unit kabalari ko men ba uday ngalay nga IB no siya po ya kanay bagito ipapatyo baro baladong nakalis arya kapra kinolo kaway pynshai pa yo PLA niya nga mana jawab ala kapra kau alay siya ne buwan hakane bertawan sini wan sini toh serap hakane gue mana jawab mga arya kapra nga ong ya di Presiden Sekretari Baro sumaha submit no katno teli gilungin kiba pura katno teli gilungin kiba pat kiyin kaklok yaklok ihapek hakayong teli kajingpynshai kunta kiba kaklok yaklok kidiyin besalaben kiyo bek yakabha katsanajan wan emay mantel tela dapsume dan yui hakine kita hakine kikis kim balada kalis mapha kilungin maput yang katoka kun hawar ya kapra kadang berlang berkekmi kadang berlang berkekmi ke ada jarak kendai ada jarak bau ada jarak buai ini Allah ni betul ini di prakerni tungi kicip skin soalnya nama kami ingin aswaya kami tempat ke project kebakat arkulur kujona ladap sena lupa baru samsnempe kat arkulur kiyin putli gilong kata untuk kasang ajar kalau kata kiyin kebapat itu nyajar kalau kata uyin memerway ngilawan idol sawajar nilai jar uyin bapak umurtan sebut kulo nanya aja ubat beli aja saja langsung sama bububat merway dan merway bububat merway lah sawajar nilai jar nilai suatu kalau ada bikin atau kun pedang iyin deh namanya orang nongala dan sinai lebat dia kasasan sedang na dua orang kapra pekenma kita pedang iyin kapra kena apa wefa apulai ai bikin apa dalam jawab apulai kada punya yang penjat yang menjawab betul oleh itu dan lesa prayu di pekot irkot pada musuh ya kikun mana iyin ada jakat hadu adar pulai iswa mulai ada kata kuskin mempraspak likitin hawarjar hawnal sudah mengesam ke dalam kanaspa teladang alalama pendaki pibero tejiba miin latih bagi hatitin dan siap telur unta nasaya udah ya gitu kun kibaput yang kibadang yin arya kapradu apuwe kapamut nasaya dapat tinata ya syai ya betul wajib wajib area kakuan ngalam yung ai kakin mundan
pun ngandung nama kami ada kepenjung waktu pedang dah katakan dia ai suakun dayak mereka kun nak kemai dengan minyak selia esok layak lu pekat ikin kakan terayak macam ni pijak ai kadang buat dia pun penduk dia lah orang ekor kakan kalau mayung ngada cuma mayung yang kemana dah katakannya dunia ini melampau diri jumi dah Kikalaktin no hakayo tapi unsur dan kaya tak orang ay no ikakun ang ay dak ipik jepri pagkata challenge pada dak ipik ang poil ada sumit pada dia layak dia orang tak dan dai ko macam dia ay ko telah pun sayang lada ayak akan itu orang kemai lada ayak nak kedua kakon nak kawan ye menang raya hui ayat kakon cemjak mana mentah permai dia hui ngamban lah kaya macam ni tangan dia lesai mentah ke skim kebangan ngau aladap sam kadai kesin ke balai kadai kesin ke balai dan saat dia ke skim saat beli skim kejikulah kalau babaro kita babun di badan hanamis warga kapra dia sok dia yang lupa dia tu dia kena kubur mah kita bapatin benda apa kalau tahu apa dah ini mana si mana nama lagu apa dia nah banyak kebuah dia keskin kebalangan adat sam hari ini kita pernah belajar kita pensuara gimana no baru kisnong cispa tam kisnong baru terbutir mic MLA kedua MLA was alright sorta dua perta sudah mic kedua kecilong no nung air ini ai MLA ya kedua butir mic kisnong jauh baru nanta kita kikun semua baru kisnong ka uniform football ngalat dan ayut baru nanta kilok kemai kila pun bahaya bangala ada pular bang ay gitu ketir set kisnong jopri dan mentang ala kain kisnong ki pampat yok si sindrom ketir set kita nak nreu pro artili kisnong kebang ngangap kepot al ketir set dan tansan protam na ay ketir set kila dang yok dan mentang apa ia kena ketir set kalau order nak perkekat ni keluar ma mohon mabi order nak perturi lai tayo kebat po tehapo une upamay menta ngansam repusan peli kiterset sedisno gitaw jopi pun sayo ekonotis ay pagkasang longkmi kinsawan sim baru kita ikisang longkmi bad kisuki kepada pulau bangai senang dapiro minta kena ketemu balak senang beladak kat ada yang pelicku ngalasam dan kisnong kebampat iyo minta ngalatip yang baku MDC muswarnya tilang ber MDC markajuk minta perajar suki hayin kelapuan minta sahaja kena sahaja dengan bahapa kena ketia beruan baru sahaja pelicku banyak berperajar masa pembaik bersama kajuk sini ya kena ketir set bab ya kini suki sinang depi kisuki kena miak runtik kisinang ibahek kini kampun kisinang balik kini kampun nah dia lagi thok ya priu hakiwai konstitusi sakli kena suki biaya nang baru anda portaliti konstitusi undang MLA para suki kisnong undang dan tentang di MLA kipu petang si jakasa sulit kita nampak mereka asun baru asun ngeladang sanspa padahal ayam sedang pilih aspa suki pindah mesin nasun
Kajingpynshai kadang, terpar kadang, naposun, kamarasun kadang nakajong, kawarin kadang nakajong, kadangum kadang nakajong, kabanther kadang nakajong, hanggang sugi kadang despair ang kajapi. Terpar Kajingpynshai. Marbun kim soto. Te airu ya kini tiap ya ki pakisan patong kesan aide. To menta kapor pan pentemai ya kinong kikam kalade. Te haka khasan tarik nila ay notis. Khasan tarik ni perkat kade kasiyo merang. Kamday kasiyo merang masutuk menta. Kasiyo merang kade khatsau tarik. Kita notis kepala panong yang ditinggal langsung karena sun warisun bat kamaratsun kanlong ha kakatsau tarik ondei ha kakatsan tarik lesai ha kakatsau baru ki prime unit ki presiden sekretari kinokam lada long kepala wan baik hangit ngimpen temai yang presiden sekretari jong kesunhi baroko tangkapan ter dan bakla kadang biang ngilang sudah pertemuan kadang ter kadang biang bertensu teman hane na suruh iapi di lokmi di lokpa tiba yawan ban sim menta ya kami kaji ai kejongan bat ngada nosarong ngada susuk mengsim ya kajing start jong ki nongsiej senong jong ka mothak rasan konstitusi jungi kalatei ka paningkong na ki paningkong tam ki beri bestat ki beri besyempang balai ngong kumta habang peit ki wei di MLA kalalong kum pangajok nga arajar khatla hedu khatra Supaya beliau nanti ofis malakpor ngaruh tentang ngalawan menyet susi bangal dekla. Inte atum no apa? Uju ubruan pandawai like insosin. Pandai baptis, pandai atho, pandai bakafne. Tisim nawai, untuk uju cuju. Te nadu katakapor pangalek ichna nabi. Ngam undang by the way, undang baduk, undang ba yato undang ba baptis ya ba baptis ya bahasa tuan mo pananga tadi pabi be trasno ta ha sunum trasno terus tu baptis kan betul memang ada trasno le walaupun he orangnya kawai di panu emle kada kita krek kan jaga jingya priu buat ya ketua jing hospital ngampat absen ya no kumlaya tu yang ibalarung apa ki hospital ubai kit bab kit yang hadu mendaya kumlaya tu ngampat absen bat ngampat ju kenhit si kentin ya gitu belalai lupa ngadu kino kitkam jungi baik baik pamenta upa kata kitia hospital no tiap cisngoi dan nak perempuan besar solerai asal semua itu kelihatan tu bat ngang jo aide hamarat ngapasin area marat ngapasin hamarat kendrut ngapasin kendrut kanel area hotel dipujungi kabrus pak dan nom duna menuan pak nakran bisa area hotel kaduna pak cuma jalur kata apa wajar kipak tamau de ma Tentrai baru kita jia bandung hosta kemau pergi dulu lada larung hak tiasta penting ngalai itu makan tidak ngalai aye ngalai kulah dan coba orang cintawai ngatuk kang kopet menemstet wadak dipelai jiwa mi hingga ngaji priu newani arut nong teh ya rampai dawai le cintawai merang teh batuk bakang kopet ngomong kau kang kubit tadi hoy yang harap kang yang harap kang baru itu ngalang bangunang ay by the way ani kelawan kerpat pelak tenai gitu belak kap kikmat kiwan sangat ngasutu belak poy kakut lat nak kejutlah ngasutu hikin doang dari bende nama takut mereka babundang ne kilasai
ngam juyok bek priu ngam juyok kenit priu mentas saus dan ngalah susuk dalam bek bru semua lama tentang dawan minit ya pekat aku imbru mo dan rela kajia cucu ni kan namla labah teh begitu juga dia kita imat pun dengan tafsir yang dan rela nang job mangakren ke percaya ke sisi tementa ngasuk ngau pi pangalarung yin pengalarung haki sedang tahu jopi man la kamit menbet yang api pun rebaje aku kena baje aduh sebelum baje lah sitam pijaran saya suatu rebaje aduh kena baje try kelak sitam margalarung sidong no marhi ketuh kubur kepala brek kia kapasniu hang toba ipati jami kimi yang to kat saungut ngapun saya pi kim de kat saungut kibiu jami kipami nak papi yo takas ki MLA padu ketoi kedok ya bro mentade deng hidip kinoi glayo na beladap mari ayo kepajen pat saud wud kipati orat menta lenda robon sebut mari ayo pat baik wud namar nah tak tibuyo ngaku belada job apolai dawai tedot kebila bro na hailun kalau terliung kenal aku mentah ya tak agreement tu lalu ya tak agreement dah jam dua dah di agreement raya kata pilakut lakut kakak teh ada ketui kemai cenderang ada kakak ketui kemai kadir kakak teh ada ketui kemai kat gamut mau semua korok asing ada ketui belak